Na výstavi vyloženi 134 malunky, kotri narisovani na 8 robotnjoh, cekom apríla u centroch u Adaševcoch i na Principovcu. U ramikoh výstavy pod názvu Farby života vyložení 29 fotografií profesionálneho fotografa Abuzar Zoltana z Iránu na tému Dzeci imigrantská kríza. U prekrasnim ambijentu ljetnje vladičeske rezidenciji výstava krašnje naštivena, a organizovana je u Ramikoh programi švitkej pomoci vybežencom u tranzitu prez Srbiju. Robotnji vodzel akademik, maljar Miloš Ostojić zo Šidu. U Šidze včera večer otrimana opštinska smotra židlove tvorčosti odrosnutih. Na smotri se zjavili 3 kulturno-umetnički društva, Ivan Kotverevski zo Zbikiću, Đura Kiž 2 špivatski grupi i Skud jednota zo Šidu. Selektorka Dajana Kostić zo Stare Pazovi, jak vyjavela, bola bar sprijemno nespodzivana zo s ukazanima programami, takže šidski 4 učašníky odchodza na regionálne zmaganie 25. junija do Pečincoch. Bikičanie prikazali srímskú oberačku Hrozna, starša grupa Šiďaňov druženje učašníkoch po zakončenej žatvy žita a mladša špivacká grupa zo Đuri Kišu i Skud jednoty še uspішno predstavili so zvenčíkom židlových písňoch.